Hashim ke kabu ban ai kublay sgi buram besok ya baro ki kentei ki badan handi bat kunjo ki badan hayin hasan bat hak bon ki jaka ka im ka kentei ki badan kong ha ka pertei ya ka balasay na ka shiin krong u adam ka bapli kalangok hagi jimpan siya yung kusur besen patbang yung so adong bat lawan ra yung kapok hagi putay ublay ulatin niya ka ba kan so kan thar kan shigam kan kordit habang kakakul Katanga bago jong Abraham kakantay kabalakayo isa hagajimlong temen jong ka kahagar kasyakri kasara na Egypt kabalakayo Ishmael ukun rama jong Abraham ka Rebecca kakmi Iso bat u Jacob kikun sunda u Isa Kalia katengah beningkong Jacob kabalakhan riwat kikun bat kalalong kabalong kibalong kapatid pakit kikun Israel Rachel katengah bayi Jacob katemi Joseph ubara syadi merau she Egypt bat ubara kado jong Benjamin Miriam kahmet no Moses kabalabot ya kakriya kabapel bala pentia ya Moses Kadibora kakentay kabaslur kabastad kabasyantang kabasngoret kabalayarap yung barak banwanra ya kajingso yaki Israel hadu salpusnya kalalongru kanong bisyar kabastad Kanomi Karut Koorpa Kanomi kakentay mua kabalaray kun banbot ya kakiyaw Kanomi kakiyaw karut bat Koorpa kabalado no armut kikun siya karut kakentay mua kabalaray kun banbot ya kakiyaw siya Bethlehem kalakalalong katanga ubawas ubaday ukpaw ubad Koorpa katayab lo kabaliphay no siya kikur kijan kahana kakmi usamwat kabalapan na ublay yokun siya bat kalakular baukon joka unsyakri yoblay hakikato kabet syaba katay bhabriyo kaba udabit ulat kini na uyuria bat kabaklalong kakmi Solomon usiya makraw ki Israel
ke Esther. Kakentay Ju, kabana Persya, kakentay kabasta, kabas Syampang, kabas Ngorep, bat kabala kalalong, kasir, bat kabala palatin, ikijad yung Ju. Ka Elizabeth, kakami Yohanes, waperta hakiri kenca, ban penkre ya kejingwan nukles, bat kamaria kena sama kataisti kabalalit jungo ya ka Elizabeth kabakha jungka. Kakentay kung gospel ng takasni, kakentay sa Maria. Kabalayo ya ka jo kejingin dong jikut nau Jisu. Ka Maria Magdalena, kakentay kabau Jisu labeno ang nyawat kiksut, bat kabalayo ineng kong yung habaw lamipan. Ka Martha, kapara ang Lazarus, kababon kam, ban kaya jimbang yang Jisu. Ka Maria, kapara ka Martha, ban Lazarus, kabalayan lang, ban snap yang Jisu. Ka Phoebe, kanong lang City, Paulus, Shakiriyo ngay Rome, Kabriyo kabasbon, kabasyol, kabalalebitik, ikikam kibabha, Ka Priscilla, katanga wakila, kakantay kabasyol, kabahok, kabasbon, kabalapunlong ya kanyeng, kung kanyeng mani, ban ya kadiak po, ban kenmau ya Jisu, akasni kawai kado, bat kalalong ru, kanong yalak bakra. Ka Lydia, kanong kayi, yakijan basaw sen iyang, kabalaya kendo yo Paulus Rodba, kariyo sa pagmansim, kabalasay yan nakaspa kapaw, nakabanta kajingklan kabalang. But napadan kikintay baro dyan ka Bible, Maria Tasty, kalalong kasim, kabalat kanir, yan lagi dyan ko bayar, kabalalong kajagari, kinampo, kasim jingjo, ikijing yaw, bat ikijing sneer baro,
kabalayo ya kekli bisa. Ti dong ini arisa daga jingkmen ban buram ya kekmi beneng kabayai sinran ini klemkur da kabang ya kwala ya kejingduan Ave Maria. Kumpulan Shibun.